wa gago a peusa ngwane wa gagwe so ra kwana gore nna le ena re tlo kopana e le mantaga ke mokana a re o kae o emetse di-10 days mantaga re tlo kopana mantaga o la sale ke emela kgolo ya gage ke tla ke founela ke ena morwedi ešware mama go founetse ka letse tlo kopana ka ra warae a ka se go founele se se maria mohlako wa ka o tswa kgole mama ka nyake ka monne wa gage because wa tsa re magato a male mang re a tšeang mogala jo wa gage o tlo tla mohlho mong a mo gobatša go ba a mongalela ka re no gona gona taba nna le wena re bolele re rediong ka laboraro ra kwana laboraro le la furuga mphounela re sese mare ke tea ke letswalela go ya moyeng ba tlo nthaka a ke ya moyeng a ke ba mo ke tlo ya kae so go tlo go fitlhela ga lehono ge a boa gape go nna re maloba ke nyakile topolaya ke re ke ja poison ke fa le bana baka jalo ya fo ba letswalo le neng le la ga modimo gore ga botsa ke fo ya bathong ke nyake thušo jale ke ka fao lehono mmonago ke kgarebekwe mmonago mo kgausi le ene mmele a so a gagwe ga a so e tloga e le kgarebe freshana e botse wa mmona gore ga botsa a seemong sa go kgatlhiša a seemong o hlaka le bana and monneo ka mokgwa o hlakiša le mmago ka re ne neng gore monneo ba gama mmagwe jale mmage ka gore wa morata there's nothing we can do mmage ko mofe mmago gae mo a le go thaeditše radio re a ke boa mo ka meswane nka fo hwetša ba latlhetše peke tšaka kwa ntle mara a rena ka mokgwa re ka iriang ka rošetša a phonne a diphirima a re wa ija o fa le bana ba a re sa tseba gore ka reng le ene wa mmona ka tebelelo ya mahlo gore a kgatlhiše ke papa ge thui goba ke step father ke step father a ka na te tlhalosa ke be ke sa gona moo nna nnyana ka ke nna kgopotso ga maile ke tswa zamane nto ga e thomile gone ke ntwa gale starting from 2013 ke tlhobaela ka lapeng lesho ke gopola ka 2013 ebe ke ime ngwana ka mathomo itšeng a feta le maratho ka ntatlelago ba ile ba fetša re ilo le mogala bo ka mara a mokhukhu mama se gona ile lehumo re ile ra fetša re kgone phinyoga ka mo ebe re še re nkga le diparafine a re tse gore ga be re sa ba re phinyoga nna nka be re swele gore nka be re tšera ba ga mang ka re ko se motlho mongwe go tlo fela senko go fela go fihlela le lehono ke hlaka ene ntše ke na le bana ke ntše ke le moka bjala ga ke tse gore ke hlaka ke le moka ke e kae ka re le bana ka le ena wa hlobaela malego sese ke kgopela re kwane ne go tloga 2013 o le ka gare ga bothata bo le leng ka gare ga bjona wena le bana beno gore wena le motswadi ya gago ke bja mohuta mang monna o hlakiša nna kudu-kudu ka kwa lapeng kaeng like le gano ile ka no fihla tia nna a roga nna šetšang tshotšele ka mare gantši šetšang tere le dilo tše ntšhe gantši sesiwe re nyaka go kwa dilo tše o dirilweng tšona la mathomo o ile thoma anti ya pele o bethilwe nambile mama ka ge ke thoma ke re ke tša magato a re ke se ka ba ka dira selo ka gommola ka ge ke tsewa ke sena monka yago la bobedi a tla bušeletša gape ka re ke le police station maphodisa a nthuša mama a fihla re o nna re ke ya go rapela la mafelo re feitše mo le protection ta seng ke re moseba ka yona ka baka la gore mama ka ba sa nyake ga nyake selo ka yena ga ke tsebe gore thušo be ke tlo fetša ke e hoditše kae ga tsena a go tia o re o go tiela eng a ka no fihla rogana nte goreng ga e kgonege ga e gona e sa kwalego mabakeng a mantši o roganela eng a rogane le dilo tše di kwalago a ka no rogana gore bene ko bane tena sebetena go fetša gore mohlho mo re be re tšhimantši wa go loka ngwana ešo ka re se le moeng le fetše le marabilo ra ba fetša išitše letsogo mo go nna o bontšhe tabeng wa gore le ile la lwa wena le yena le moratho wago le tšhetše ka parafene okay le be le lwa ntwa ya matsogo be re lwa ntwa matsogo ba nyaka tšhelete gore mama ba re šile le yona bale mama ba sa dumela re mo fe yona bale ba potša gore ka re be e swere ke nna swantse gore nna ke mo fe yona lapeng le le dulang ka go lona ke le mmago lena a le agileng le yena goba mohlho mong ke lapa le e leng gore o le hweditše ka go lona go direga eng nna ka go tseba gaka ke lapa le gore le rekile ke mastane se se rekilego ke mamaka ena ba sa tloa sa bereka mmušo wa ba fetša gore agetša RDP so le alwa ka mogare ga ntlo e
dikarata tša ka ba feditše le tsona ba di tšhubile gore ke se ka ba ka fetša ke sena seno pasa e kae le yona e gona mpotse mo gaetšedi aka mogala bo o ile go ria dilo tše le ile la botša ba gabo ba gabo bona re traile go bola le bona ka founu mara one a thušago ka selo alright o ne nako e kae o diriwa dilo tše ke mengwaga nka no re more than 12 years ke gale cause a re thome 2013 ora ke 11 ke gale cause le bo malomaka le ke lela bona ke a ke hotse thušo felo ke gale wa kwala ngwanešo bo o duma re go thuše jwang nna ebile gong jwa be ke no dimo gore bana ba ka ba no tloga mogaufi le nna le ba ka no ba tsomela sekolokgolo ka re ngwana ke mogolo o go betse moyeng ka kudu ka sekolo se ba mphonetša gantšhi ngwana ke go betse moyeng kudu mama go yena o reng ka tiragalo e mama gabotse gong jwa ke tlo gore ga ke tsebe gore ke tlo re o eme kae ka re le ene botlhoko ke a mona re wa bokwa mara ga gona nto ke re a ka saeta le nna a dira ga ba šale ba kgone go tia le ena ba kgama le ena ka mo lapeng ra gore se se papa go lena wa la kgama wa le betha o le ria tše ka mokana ga tšona lena ka moka ga le tsebe gore motho ga a betha motho santse le ye maphodiseng ga o šala o emelela o ya maphodiseng ye mongwe a go botsa re sa riso o no dula fase wa potsa gore motlhe mongwe go tlo change pe ke potsa ke re tlo change ka re ga ke na mo ke tlo yago ke tlo fihla mana ba baka wena o betha o dirileng ke sa dira selo ke sa dira selo ebile ga ka no ba wes ka kudu last nka re ke taba last year o boditše mama makare o tswa kere ke mporofeta gore nna ke tlo bolaya bana ba kwa gae mama a gomana le nna kudu strong ka re mogekolo tabe ga ke tsebe ande ke bolelele go nnete ke sa e tsebe matšatši gantše ya a ra lwele a bolela a re be ke felo bolela ka bomo go ke nyaka gore le mmago lelo ausi maria mmago ngwane o re wa ya seatla mo radiong mohlomongwe mike ho ye ka mo go wena o semare re kgone go ka gore go direga eng mmago ngwane ka re case nna ke boditše ke ena mphounela ke mokana a boa ke sa re ke emela kgolo a gage gore a ro ka re wa tetshola ka re ka mokgo ngwane ba itse ba ya nnebo ba ile go ya protection no ta na le mmage a ba re ba iše maphodisa ya seve monne mosadi ile a tšhentšha ngwana ra wa re sa monne protection o ta re tlogele re tlo khuša monna ka bohloko jwale e nngwe ngwane a nkgopetseng ge ke šala ke motliša moko gore go nagana re maybe le mmago a titiri ka re yena ka bo yena wa abusive wa gamiwa wa tiwa mo pele ga bona and ngwane tša go ja ba ja ba mokona a o tlhalose dilo ka moka kgopotso wa bona kgopotso ga ka se tlhalose dilo ka moka a re tlo kwešiša gore taba tša gage di eme jwang re ka mo thuša jwang ra montšha jwang ka gare ga tlhakatlhakana bolela sese bolela nako ya gore o bolele ke kgopotso bolela le rena o nyaka o hloka eng ga o ka ba le gore ga ke reke dijo ba ja ba re tima ge bo re gona gore re a ja re a bolelelwa re a omano e ne ba dilo tse dintšhi tse ba di dirago one bana ba ba kae kgopotso ba babedi ka nako go tshwimiwa dikarata tše tša gago mama ga go rile be re sego be re le ga mora bona le tendisi and le ena a senke mmotsa cause nto go lengwe ke e bolelang kwa gae a ba itse sera se ke e dirago o ile ba re nako nka fetša ke dula ka mokhukhung wa ko gae ke dutse mokhukhung nako telele ka kudu le bana baka mo re be ke te tlhokomela re ija nto go lengwe le banaka ke sena taba le bona go feitše le gore yena ga tlo ntšha mantšo gore nna ke nyako bolaya bana ba gage ka kuša gore mosi yena ke yena ka tago tšhelela bana ba ka bolaya bona ke ge ke boela ka kongakong ka baka la gore mokhukhu ola o awa diphata tšela di a tie ka selo kgaetšedi a ke kwešiše papa go lena o a dulang le mmago lena ke o na le bana le mmago lena ee ba ba kae ba ba fo ba ba hweditšeng le mmago lena ke ba ba kae re babedi go hlaka lena bao a le hweditšeng le mmago lena goba mohlomong o hlakiša bana ba ka moka go hlaka rena ba re go itse le mmago rena mara kudu-kudu go hlaka nna ke leng ka molapeng ka re a ntatelang ka molapeng
o ya kgopotso a gone nto tata a ileng a go kgopela yona wa moganetša ka yona a e gona a gone mo a ileng a go roma gore ndirele ntwa gore wa gana go e dira a e gona makona ke ko bolela gona go ile ba tshelo ga e tlo thoma kudu-kudu ke sa tsebe gore yena e ba e bile ka pelong ya gagwe o intšha gong jwana go ile ba lengwa go mongwe ke ile re ke bereka ka tlaga ke bajo ke sa kgone go sepela ka re ke re ke bola le mama ba re swantse gore ke kagešo ke phase yena ntokolola re ke ga a fetša tampotša ka ge nna ke le molloi ke montšela ditlhare ka kwa ke tla le tšona ka motshele ya thoma gona moo ke ga morago and then mpotse mo sese go o sokola so ba geno ba gabo mmago ga ba netaba le wena ba gabo papago ga ba netaba le wena papa go bana ba bona o kae ko ra o nyake ke motho wena kgajedi o na le mengwaga mekae o na le 32 ko wena wa 92 o sepela ka gare ga bobe jo e leng gore o kwaike o kare o ka tekamo ga bophelo ke bophelo ba ka nke ko bolela maaka ka re ga ke tse gore motswadi yampedi go mo lefaseng a ntiša tontaiša ka mokgobo go riegang jale ke bona le bana ba ka ke se ka ba šia kane ba totaiša go feta ka mokgobo ngwana go wa mathomo o ne mengwaga mekae o na le 8 years wa bobedi o na le 4 so re bolela ka maemo a e le gore ngwana 8 years o tša go betse tlhaologanyo ke mošimane ke mosetsana ke ngwanyana sekolo mme mo mpiditše a ke fitlha mme mampotša gore ngwana ka sa performa ka mokgwa motsebago o toropile out le maraka tša gago tem 1 pass tem 2 paletšo le tem 3 ka re ke botša mme mare le ena a ke tsa tsebe a ke founa mme mampotša gore ngwana ka o tlhela sello ka tlelaseng o folla a ke motšha ke rolelang a re mama go foswana ba fo phela ba omana ka mogae kgopotso se ke be wa tsoga o naganne go tepolaya ebile wa bolaya le bana ba gago ge ba lebeletše bophelo ba sa nyaka go enjoya eo e bolelago ke nnete ke kgopela gore o swanetše o tsebe gore mo bophelong motho o mo le mongwe o ne le mathata a rena a lekane a fetana o ka tepotša rone mathata tšatši le leng go atla o mongwe a dula setulo se a bolela mathata go feta a gago kgopotso sa mathomo santse o be le pasa sa bobedi santse o golle bana ba gago sa boraro o šuthelela mmago le papago ka gae nyaka stene o nyake mokhukhu tutulele moo mmušo o tlo go agela RDP dijo go se natšo o no kgopela se segolo kore o nyake mmereko o berekele bana ba gago šuthelela mmago le mokgalabe wa gage ba dule ka lethabo ka lerato ba lebale bana ba gage o mosadi sese matsogo a gona kgopolo e gona o ka se tsogo lokile solanka o dutše ka mo lelapeng lena mosadi sese Maria o swanetše go llela bana ba gage mosadi o swanetše go llela bana ba gage a ke dumele gore go na le motswadi o santšeng a sokodiše ngwana ka ge a mo kry-ile le mmage gontse le gore a re ngwane o santše a tlhoye bana ba le ba mmage le monno gobane papa go bana ba wa motlaiša a ka apea dijo tše wa di tšhela poison bana ba gage ba sedije di a ja ke ba le ba monno ore yona poison wa a e apea tšhela yena a tlhokofala bana ba le ba golofala se ka enagana ntwa go swana leo se ka tsoga o enaganne ntwa go swana leo e bohloko kudu go le mme o imetše o nyako te tšeela bophelo tlogela bana mosadi o e dirile ka mo ZB ka bana ba te tsenela dikolo ba phasa
e bohloko kudu nto go swana leo ske be wa tsoga o e dirile e lwa le bophelo bo bone le di-challenge tse dintši kudu mara nna ge o e kwa nna bona sese maria ge sesuwa e kwa nna a tso ka kulapeng la mmage le papage o na le nako e kae sese o sena pasa mike jo a ba go fe mike a se ntwa gale ke ya gone jwalo gone jwa le neng le ka no bana le beke tse pedi tse tharo o gotse sasa ya bana ba ga ke kgwedi kgone go dira ka founu okay then mohlho mongwe tabeng ya bopasa gone bjale gore o ka dira e nngwe go ile go direng ke ba nthušitše ke apply le home affairs ke ya ka laboraro okay ke tswa le ena mosegare home affairs a ke re dira online so ke kgonne mo direla online then o dira e nngwe ka laboraro ka 12 o'clock because re fa dinako a kere e go fa gore o tleneng ka nako mang so gore a kgone o dukiša dutša gage ka gore go hloka pasa le yona ke nto e nngwe ya gore le ga e le gore go ya mayang ona a boyo jona a bogona e ntshweresitše tlhogo ka gore a ka fogetša merolo a go ba ntšhitše so ba rata radio ke sure ba re thaeditše gane jalo no mare be ke dumare re founele mmage re netefatše se sengwe e ke ausi wa mothušago ausvina a reng ba ja mo go yena gantšhi le bana ba because bana ba gago ba kae tseba ke batho o ne ba šia le mmage a ba tsore o kae because a kerebe ka ba ka se dumela e tla mo so ausi ke ena alo a wa go le ena a tsoga jalo ka motswadi a mothušago ka sela le sela ke nagana re le ena a ka latlhelela bošuane ya nke re kwa ausvina gore yena a ka reng ausvina le kae re gona le kae re gona le swere mathata banna go diragalang mo ese mo go na le mathata mo gopotso ke thomile mo tseba kwa moragonyana ke kgale is more than 10 years ke sale ke no mo hwetšana le mathata o fitlha le lehono o sane o sepela ka gare ga mathata ka mo lelapeng a go berekege o phela like kwa morago before e ba le bana o ba etla go nna a kgone go fetša beke ka moka 2 weeks a dula le nna re tloga re dula gausi too much re be re le di-neighbors mara ngwane o ba kgone go dula ka kwa go nna le nna ke sa mo felele pelo because be ke mmona go kwa bohloko metlhe le metlhe o llela mogaka ba nraka ba ntitia ba ntira this ba ntira that so gore a e na le bana jwale go ba boima gore a sepele le bana ka moka mola ba ya sekolong mara a ke kwešiša o svina gore ka gare ga maemo mohuto o swere ngwana motho le nna ke nako nngwe ke a tšhoga ka gore motho o sepela le madi a o tsebe se se tlo go direga o ile wa leka go ka direng ga senka wa leka go ka bolela le mmage la dula fase bjale ka basadi mohlho mo la bontšhana tšela le tšela ke be ke imelwa ka gore nako nngwe tše dingwe mme ke yena o a blokang gore dilo di kgonege and go ya ka nna ke nagana gore motswadi wa mosadi especially ngwana o mo hweditše monna go hweditše le bana gore a re wene motswadi wa mosadi o swantše o emele bana ba gago ge dilo di tšhentšha o emele bana mara jwale ke be ke bona o ka re lehlakore la bana a lebe gona so ke ile ka interviewa kgaitšedi ya ge wa latelanang le ena ka gore le nna be ke šetse ke ba le tlhakatlhakano gore a ke kwešiše gore ngwane o a tshwenya ka kwa lapeng go ba bona ba mo tshwenya ka fetša ke bolela le ngwana mošimane wa mo latelang ke kwešiša gore ke ngwana mogalabong ka mme a fase ka mmotšiša gore ga botse go diregang se se yago ka kwa lapeng wa tshwenya na go diragalang ngwane o la re se se ga a tshwenye e no ba gore papa a ba kwane papa ka anape a mme ya gabotse ke mo ke kgonneng go kwešiša gore ka nnete gore a re ngwane o mpotša nnete okay a re nyake dilo tše di seng gona ne ene ga re di gona ebile ga re ra di gona ke nyakono kwešiša o ka re gona le mo moroka a gommeng gona sesio tatagwe ga senka a monyaka tša phaku a molatola fetola gopotso a se nka no nkgopela tšona okay cause ke ba le go ipotšiša gore mabakeng a ke hweditšeng mosadi ka bana bao ke baka ke lokela ke go ka ba rata bele ka bana baka
mmago bana ba o lokela ke go ka bapala karolo ya gage magareng ga lena le le bana ga mmogo le monna wa gago mara mo e leng gore go feletša go e ba jwang re a ipotsiša gore go ba go diregile eng re e bolela metlhe mo lenanegong gore batswadi ba rena ba tlo re boifiša goba ba tlo e boifiša bana ba rena ba magarebe moroka gore ba tšhabe go nyalwa ka bana ba tlo re boifiša ka nnete gore batho ba tle ba feletse ba tšhaba go nyalwa ka bana ka gore ke phela ke bolela polelong ke reng go na le o motimo go batho ba yo a swanetseng go ka kwa bohloko ene mola e le gore bona bohloko bo a kgona go ka thibelega magareng ga rena re le ba bararo bana monna mosadi ke mang yo a swanetseng go ka bapala karolo e bohloko gore tšeo ka moka di se ka ba di a bonala ke mma go rena wa bona moroto mogolo ne that's why ke re ga botse be re santse re founele mmago ngwana ya gore ngwana o tlile mo a ke bone le phoso le gannyane a go swane le ge ngwanong ke ba mo kry-ile a lekeletse ka kua ntlong godimo ga dipala ba ipotsiše gore why ngwana a tepolaile ene bantse ba tseba lebaka ba tlo no ipotsiša mara ba tseba lebaka a ke re mmago ngwana o ile a founela wena sesemari a re ke nyako wa radio a re ke nyaka o nthuša monne a ke dulang le ena o hlakiša kgopotso wa e tseba tabae o e tseba ka kudu nna ke bodiše ke ena mara a fetša a gomolo kgopotso wa mpotša raba o ane ba a sa tšhogile yena a ka seta re tswa protection o teng re le two a re santšeriše maphodisa mae ba moseve a gana a re tlogele protection o teng ngwanaka ke ka mo ngwana itšego motlho mo ke nagana re le ena a titiri ka re le ena monne o kgone mo gama a mo tie mara o file o dula then go sasa ba re maphodisa a bereke go sasa ba re maphodisa a bereke go sasa nna moroka ke tsebe gore man re emetše eng rena batho ba baso ba mmala borena gore ga botsebotse re thibele maemo a šoro a ka tlang a direga ka moso e sa le ga jwale wa bona morota lerato batho ba bantši ba ka gare ga lona mare ga ba le tsebe ebile ga ba le kwešiša onkwešiša batho ba bantši ba feleleditše ba e ba ka gare ga manyalo ba kgatlha ke go ditente di le gona mara ba sa kwešiše taba ye lerato ene taba ye ke a rata e tsentšitše batho ka gare ga mathata batho gontšwa le ba itemogela kore ba itemogela matshwenyego a mang a mantši kudu ba bangwe ebile ba itshola le gore be ba dirang mara ka lebaka la gešitše ba re ke tsene ba ka setswe ka gore ba re batho ba tlo re mara go bolela nnete morota go ka sepela metsi ye ka moka wa ronya ko tsamaya o bona gore na bana lerato le sa le gona ka mo motseng o morato kore morota o tlo bona mathata ke ile ka boitšhaputšong kare ge nke ba re lenyalo le a tsošološwa ka morago ga mengwage mehlano goba mohlho mongwe ba re nke modimo ano re tšea re boe ka leiswa yena motho o na le go le yena o bo o ka boelelana le yena na ke ile ka kwa mathata moroka morota ba bantši ba tlo petšholola ke ile ka kwa mathata ya ba bantši ba tlo petšholola gobane sa mathomo ge re bolela ka lerato re bolela ka boikokobetšo re bolela ka botho re bolela ka borutho re bolela ka borutho morota re bolela ka motho wa go kwešiša mabaka motho wa go kwešiša mabaka ke motho wa go tseba gore ke ne le ngwana e ka ba wa ka wa madi a se wa ka wa madi mare kwaka ge ngwana a ne mathata a swantše a emele ke nna ge ba re ba nyaka motswadi wa ngwana sekolong o swantše go ye nna ge ngwana a kgonne go šala tsamaya ya go nyaka papage o hlokile kae space sa papa o a leng gona gape badimo ba ka seno gore monna ya go phasa ga bopapa go ba bona papa go o neng le yena mo a go hlokometše ya go direla ntongwe le nngwe sello sa gore ngwana ba šala ya ga bopapage ke lebaka la gore badimo ba gabo ga ba etla go yena ka mehla ba mo kry-a kgopišegile and then ba thomo dipotšiša gore ga botse bothata ba ngwano ke ene motho ga a kgopišegile o a rapela morota ba bangwe ba phasa ene dillo tšela badimo ba dikwa mara potšišo ke e tee gore na ge ngwana wa timiwa dijo mmage o reng ge ngwana wa tlaišega mmage o reng a se phošo morota ge e le gore molekani wa ka o tlaiša bana ba ka ke le monna e le mosadi ke ye maphodiseng ke re banna šireletša ngwane go šale nna ge nkwešiša gompe le ngwane o tshumetšwe dilo le gona go kgomotšwe
o a rugiwa go kgomotšo o a bethwa go kgomotšo ande se sengwe gape se se ke o mogolo gore le yena ka bo yena a ka e dira protection order ke le yena o ne ra eta go tetšeela maekarabelo mara potsišo kore o tetšeela a dula ga mang ka mang ya a fetša o ya kae gape ntaba e diagalang a se yona ande wa bona taba gore ngwana a lle a re ba gešo a bane taba le nna ba ga botate a bane taba le nna ngwana wa e kae ke bana ba ba tlo tephang masogana mose bana ba ba tlo sepela le nage ba sepela le bana ba tepha masogana gape kgopotse sa le monnyane kudu ka kudu sa le monnyane kudu mo e leng gore banna kgogo e šika le mantsuana yona ande ge pula ena kgogo e tšea mantsuane ya khurumetša ka mafego kampane difako ka moka di bethe kgogo seng gore difako ka moka di bethe mantsuenya a go kgogo e kgona go dula mo pula enang e tšee mantsuenyana ka moka ya khupetše mokoko o se gona onkwa moruta ke go kwa gabotse mokoko o se gona o lebetse gore ke tse mantsuana ke aka ona o tšhabile o tšhabetse mo o khutile mo o khutileng so batswadi ba swanetse ba tsebe gore bana kore motswadi wa mme o swanetse a tsebe gore maekarabelo a mantšhi godimo ga ngwana ke a gage no mmago sesiwa hlokagala mmago sesiwa hlokagala kore a ke nyako o bolela maaka nne ke gopola tšatši le lengwe morota taba e ya kgogo ke e lebeletše maabane pula ena ke bitša mokgekolo ke re mara lebelela kgogoela wena gore a re santse o tšee maekarabelo a mantšhi ya go hlokomela bana nna ke selle bana ke fe wena o fepe bana mmereko wa monna ko go ya go sela mosadi ke go make sure gore bana ba ba gola gabotse ka lerato ka tlhokomelo bana ba kore like mosadi a swanela go dumela se sempe se kgwatha ngwana gage monna sa gage matsogo a gage santse a bereke le bana ba gage ke nnete so o ka se nyake go ba le bana le mosadi mare wa fetša wa hlaola bana ba bangwe o baka lehloyo godimo ga bana ba gago ene mmana ngwano ka mokgwa a leng ka gona ga e ka se tepolae o tlo bolaya mogala o tlo mmolaya ke rone enga ene ga a kgona go ba le mogopolo wa gore re ke je poison ge go ka tla mogopolo mongwe gore a go seke wa kgwa nna go koo o tlo mmolaya ene mmage o tlo se tsebe gore a mosola a reng gobane o tla išegile a le gona ne ene a se dirisitse ande wa e bona le mmage wa e tseba ke rena re founetse ke ene mara o palela ke go acta no a re founele mmago auso ai wa tsa bagalabi ba gešo ka tlhompho le boikokobetšo batswadi ba rena bomme ba belegi ka tlhompho ka boikokobetšo lena batho ba bontate nna ke tse gore le rata bana ba lena go ba le diraeng ba bangwe ba lena le šile bana ka ntle le hweditše bana mo leng gona letle le swara bana ba la bošaedi nna ge o ka kwa go thowa gago mo mo tlogetšeng gona le yena o swere bošaedi o ya go ikwa bjang a se yona morota go ntse le ngwano ge ile gore wa bajwa ke santse ke tsamaye le yena ke ye go mo thuša ke tsege nkare ke mo thuša ka ge e le molwetse wa tlhaga se sengwe a le ga moremi ke tlo a ke llela go mang kare ke mmageng ke ba dutse setulo sa re a tlhaka ka gae mogala bo wa re hlakiša goba ba tlile le yena mo le yena a tepolelele re ko re nnete ke efe a se mathomo re kopana le maemo mohutong aowa a bile gona a rarolotšwe ebile a se bošaedi nne aowa ngwana a re a ke sa monnyaka mogala bo a ke sa nyaka a ke tsore wa mogopolo ba timile phone so ke rela gore gape motswadi ya gage ke yena santse a tšee maekarabelo bale ge re bolela ka go founa go timilwe phone so re direng a o ne alternative number ses nomoro nngwe e leng gore re ka e berekiša ene wa mmona o na le mekomane gore bošego a robale kore ga botse wa mmona le ene ka tebelelo ya matlho no ngwana o ka bo yena wa bajwa o hloka thušo ene o ne le malwetse a e leng gore a ka fetela bana ba le ba gage bona sese maria o tloga ka gaga go feleletse o ya go riela ngwana wa mosadi o mongwe pasa mmaga a dutse ya le gona a kere ga gotse ke magatšage wa o e tšhubile a re tse marabele o iputše gore le ga o ilwa le motho bana pasa e sentšeng nna o tla re motlho mo o ganne ke ganne o nroma
mara bele pasa e sentšeng karata panka ya ja eng o lwa le tšwelopele yaka mose ke ya mang e? ya ya No, seemo a se kgatlhe bola le bona ge ba o ba kry-ile o tla re fa fela phone. magopotse Wa bona seemo se le so ntate Morota re santse rena o re mo thushe ko mogolo o santse a kry-e thuso seso a ka se sokole re le gona a ka se sokole re le gona se se a senke wa no rogana le mogala bo peleng phedišano a lena be e le jwang ga ke gola ke godile e se bo sena bothata ke tole ke tsena sekolo ga gabo ZB ha mpotsa re o ya kae ke be ke sepetlelene ke a baja le ga go le jalo mama godimo ga tlaišo ya ngwano mohlomong wa rena o le tshwenya gannyane lena ke eng ga botsebotse se le bonang gore se tshwanetse ke go ka dirwa ka gore tlaišo e bohloko mama ene e hloka lena ka gare gore ngwana wa feletse a hweditše thušo nna ke be ke tlile le ena bjala ke rantaela ene nna ke a baja ke kgone go ya selo mama ka gore wa bajwa o dutse ka gae go na le thušo ye o e kry-ang ga gona thušo ke e kry-ya motho modimo mogalabe o kae o gona ke gopela le mofeng founu gana o a gana alright lena ge le re nke be le tlile le yena mama ke eng e be le inyaka thušo mohlomong go professor moremi ge e be le lefa ke eng se e be le ka telela ka sona lena gore ke fole sa re ke thoma go bajwa ka 2021 le tshwenya ke eng watsa ka nako ngwe o ka re go na le selo ka mo teng ga ke ja di a boa go moka kry-a ditaelwana kerekeng ke tsena kereke itseng gore tunyana ga go fetsa mola go thoma a ke je o gone bjale ke na le beke ke sa jewa sepe ngwaneng wa e le sa e sepetlele mama sepetlele ke a tswa ke tlo tloga ke robetse St. Rita's ba go discharge tšeneng St. Rita's ke tswa ka 2020 aowa ke rela gone jwale mo gone jwa lape wa bajwa o kwagala o le molwetse o e leng gore o hloka go kry-a thušo ya ka pela o ka se dule matšatši a mararo go iša go a mane o sa jo baje sepetlele ga gona thušo ba tlo go mphana ka rento ke a ekwe ka mo teng tata morena ge e le gore o tshwenya ke seješo gone jwale nna ke tlo go thuša jwang ge mogalabe a gana go bolela le rena ka lebaka la gore o mosadi wa batho magorong a batho mara ke re bophelo bojwaka a ke gane go go thuša ke rata go go thuša ka lebaka la gore go e ya go fola o folla lapa la gago o folla bana ba gago dilo tše ngwana a di bolelang mo tše ntšhi tša gona rena ga re di tsebe re duma go di kwa ka gae ge e le gore ngwana o ne phoso o ganne go kgalemiwa be re dumile gore ge e le gore tate o gausu a te karabele e se ka ba gore o ka re ngwana o mo gapeletša ditaba tše e leng gore ga di gona a ka se dumele nna monna ka setabong a ka se dumele jale ge a sa dumele so re dire eng ka lebaka la gore rena ngwana o tlile gore ena ene o nyaka thušo ene le wena o a bajwa ka mo gae awa mothušeng nna ke gane selo a ke gane selo ka le nna ke a bajwa a re thuše ke selo tšhalete ga e bona re go ga boima ka lapeng o le boditše ngwana o re o nyako tapolaya yes beke go feta ke tlogile ka ga gešo ke molata mo ka mo hwetalela mole ka mo tšeka tsamaya le ena be go na le 10 days ka gae go tlhokofetša ngwana a botake pero so be ke dutse ka kua gona motho a gona batswadi be ke dutse ka kua le bana ba nna ke nako motho a mphounela lla a ke tla ka mo re tšea koloi re tla ka mo reng go tšaditse kwa toilet a rlo jwale bana ba gago ba reng bona mama ka taba e bana ba gago ba reng ba kwa bohloko
ntane gore le kwa bohloko mare le tšhaba go lokiša probleme le neng le yona a tsaya ke tsebe ka re ke di ka founela Maria go bolela nnete ke nna ka saleng ke e dropa out a seng ke boela go yena so be le dumile gore sesi Maria le thuše kang ka re la mafelelo go nyaka thušo e tee yona thušo e santše e be gona and ge e le gore ngwana o a tshwenyiwa re ka se re no ngwana o a tshwenyiwa o nyaka taelo taelo ya ngwa go ne mo ngwana santše a ripote gona and ge e le gore tate o gana go bolela le rena mola rena re nyaka go kwa dintlha tša ditaba gore gore ngwana o dilo tše a di bolelang ke nnete ee nna go lebjalo ga se ka le tswalela founu a ka ena network ka lepopotana lena network mara ke rela gore taba tša go swana le tše solanka ba gana go boledišana le rena a e tlo ba yela ya gore go sasa re tlo bitšiwa baraoa a re e boleleleng ka kgoneng taba go swana le ye ngwana ba mo thieleditše batho go ne le batho ba go tseba molao ge e le gore ngwana o dilo tše a di bolelang papa ga a nyako tšea maikarabelo go tsona re ka se mo gapeletše mara fela ge e le gore go tlo fitlha nakong ya gore ngwana o molao o tsene ka gare o tlo tsena ka re wa bajwa o dutse fase o ra o ne wa go thušang ngwana o a bajwa ebile o nyako topolaya ngwana ga go wa bajwa ga a fiwe dijo ka gae le wena o re o ne 3 days o sa je ka gae ntate Morota nko o re boledi šikamo Mhlompegi le kae kgoši yaka e tlišeng ka mono ke bakweng le kae Mhlompegi ke rena bano ke dumela ke re letheditše sealemoya mo le leng gona ke re nawa ke steditše mara sekgole re stimile one segole ee ngwana lena walla tata go nna ngwana lena walla ka tshwaro ye lena le mofang yona le reng godimo ga dipolelo tše di bolelang ka re ke dumela ke re le dikoele ka moka o re motshwara lwang ka re na re tsebe gore o kae kare nna ga le bjale ke tšhaiše ke botšiša mama gore ne sala e tšwa re wa kae kae okay tshwaro ya lena godimo ga ngwana lena le ya motlaiša ka maroga le mo iša diatla o konwa dijo le reng ka yona jwana la tseba ke a eo yona mo founung nna e tlompalela ka baka la gore ngwana o tšhi ile a dula ka gore re tle re šala re ba ka tabe e kgolo ngwana o kambo gae kamo o beile monna ka mooki tabe e kgolo e re e bakang ke monna o ba le ka mo gae jale ngwana o ile a gola phei ya bolwetši ba mafatla jale go a re tšatši le lengwe ka ge ke be ke sa dumele monno o kamo tšatši le lengwe a re go nna a rago wena mokgalate nka seke ka go support-a ke re le nna ke diretše jale mo nka sego ka go support-a ke support-e lekono la go lekana le wena nko gore ngwana ke mokerele le o monnyana ke gane ke ngwana ke mokerele le ngwana jale mara ka ge e le gore ba bajwa a tšea gore tšhelete a e golang ya pay kare ke 6 months nako nngwe tlo ba mengwaga gore nka mokgodile ka e tšea ka gore mare ke ile ka e komelela ka go botša mmaga e ke botša mmaga kare gape ngwana ga gore solo ka ba ka fetša ke lata mokgekolo o mongwe wa ka mo mošate kgausi le rena ke ge ke re go yena ke rene na ngwana o le a mo dumelela a ija dipotwana tša gage ka mo gae na why a ka apea dipoto tša gage re le gona ka re o gola tšhelete ya sasa o santše a je dipoto tša gage na ba ra o wa mogala mo tlogele ka be ke mo tlogele ka re mara le tsebe gore tšhelete ya gage e tlo fela ene mo e senong go fela gona a se boe a tla ja gape tšhelete ya bana ba baka ya pay ka gore o a tlogetše bošuaneng ka gore yena ba mo fa ntšhi ya sasa o bona o ka re swantše a je pitšana tša gage le bana ba gage ke ba babedi ke le tseneng ganong tata go nna ke eng gore ge go jwa le tšea taba tše le di iša go mmagwe mohlomong tšea ka banga le tshwenya ka tšona mmagwe o ile a e ahlola goba mohlomong a e fetša ka goreng go ile go kgala ngwana goba go dirwa eng a sanka ahlola mmaga a sanka o e feditše ka gore a wa motlogele a je dipitša tša gage
mage ya ga ntho e kgolo e bakiwang ka mo ngwana o nyaka gore monna a boe a tla dule ka mo nka se dumele monna ka lapeng la ka dula ka masantšha le pele yeo le lena le a e bona ebile a e dumelelege wa rereša tatemogo wa bona yeo yona ke tše rena re di nyakang go di kwa sesi why wena o dula le monna ka lapeng la papago a ke dule le monna ka lapeng la papaka o rileng ka gare ka ora papago ke motho mogolo a ka seno o thoma wena awa a se gore ke re o bolela maaka mara a ke dule le monna ka lapeng la papaka a seng ka otliša monna ka lapeng monno ka lapeng la gešo ga e šala etla o tlile ke baja papa a re o kgopela gore a tsene ga nnyaka gore o nyako mpone ngwana batho ka lapeng lešo ba sa tsene ba felela tseleng ya a dule ka lapeng lešo ga a dule ka lapeng lešo dula ka gabo tsenang tate tsenang la tseba keng a ka se dumele nnete because ba mo tsebe tabe ya gore tlebe jwale mmušeng gore na a seng ka go le pay monno o la bona a le fedi number phone tša monno gore na papago morodi wa sanka go rakana ka re a se kge a sa boa ka mo because le apea dipoto ebile le morodi ebile a sa ntlhompang sa mpona gore ke papage nka se mo gapeletše gore papa go nna nka se mo gapeletše ntho e kgolo ya ngwano le gane jwa leforogo ntaetše mo ke mo tlogetše ka monna ke ka morago ke bereka ka monne ke ke busitše mmaga o bone ntho e go raya gore ba e tseba ga ke tsebe gore o ile ka le gane jale ke sa mmuša gore na a ka ratekateka a tswa sepelana re ne sa le a tsamaya le motho ka koloi ba ile mmereko ka rena o bereka jwang a babe jale ke makatša ke gane jale ge founu a le re mmaga jale ke thoma go makala deswae o kare ke gana go bolela ka founu kare a mpotse gore o ya kae le mmaga a tsebe selo jale gore makatša ke e tsona tšeng alright tla ke botšie mo tata go nna gore gone jale tseno tše ka moka di le makatšang le bonang tlhakatlhakano ka gare ga lapa la lena le ba jwetswang mogolo wake mo godimo ga dilo tše ka moka ga botsebotse tharollo ya taba ye e swanetše go ka ba e feng ka gore go kudu lapa la lena le ka gare ga tlhakatlhakano e leng gore motho mang le mang ga a dutse ka gare ga lapa o hloka khutso o hloka go iketla o hloka go dula le batho ba ba phelegileng go dirwe eng mogolo wake la bona nka ba tlile a tlo kgopela thuso ya sedimo gore se thuse nkabe ke amogela ka diatla tše pedi gore go swana le mokgekolo a bolela re kgopela thuso o bolela nnete o kgopela thuso re ile re a palela o ile ke ya dikerekeng ke ya thusiwa o a palelwa le gane jale no fela bana ba mo tiatia le nna ka re bošego re robetse swantse ya tiki na go le nna ke a metha ka morago kana mpo o sa go ya pele ka moraga beke gore beke tše pedi o ba kaone o ka o tsamaya gabotse o ka ra go tla gabotse ka morago o boela morago batho ba ke batho ba ba nwang dipilisi o nwa dipilisi o sa tšo phologagane jale gore a kgone go fitlha moo that's why ke motho wa lena o mhloile a ke gane o tsa gore ke hloka eng tata go nna ke a le kwa ntho le bolela e tswa boteng bja pelo ya lena eupša ke duma tharollo e kaone goba mohlomong kgopolo e kaone ya go tswa go lena gore mane ge go le jwa le professor moremi ntate morota re thušeng ka sa gore re na le bana ba rena re boelane re phele bophelo bo bokaone gore re nna le molekanyi wa ka re phele gabotse ka gare ga lapa malwetse ya re tlogele go diregeng le duma eng le hloele mo le thomileng gona le ka no fela ga gona ntho e pala mo bophelong ka mokgwa e leng gore modimo le badimo ba tla ba file gore thuše le ka ba le yone ka moka ke a di amogela gore nna ke re thušeng gobane go tsena sela gona se e leng gore se ka go thuša ka ge e le gore professor doctor e gona ya gore a ka kwela bana ba modimo botlhoko ba e leng gore ba sokotse le nna ke re a re thuše a ke botšiše ge morodi ya lena ka mokana ga lena ke le direlang diphošo le a idumela taba eo nka no dumela nka no gana ka ra ke tsebe diphoso tše nna ke di dileng goba diphoso tša ka ke tša gore ke dumele monna tla dule ka lapeng laka yeo yona le nna ke idumele ke no ra gore ka mokana a ke re ge motho a phela tata go nna o dira diphoso ga a katana le go dira dilo tše di botse phoso e na le mang le mang bjale nna ke botša gore ka gore ka mokana ga lena le ne diphoso ge morodi ya lena go ka fihla mo lena a itsholang a dulang fase mohlomongwe a tlalang ke kgopolo go tla go le kgopela tshwarelo le ka mo lebalela jwale ka tate le gane jwale ke moleba a ke ne sekgopi a le ko ke re ke makala gore o tlile jwang ko a ke na sekgopi ke ne sekgopi sa ang ka gore ka re a fapana ka moraga di-houra ke motho wa modimo nna motho wa badimo ka moraga di-houra moye wa ka o boetse fatshe a ke salo next ka gore yena o kgona gore a kgopišegile a na nako e le re o nyaka go tagama o kerile re tsene kereke ke motho wa mopastora mara ba re lefelele ga mola ao
gape pastola e re gore e ke tsena pastola napile se ka gamola ke nka bara o gamola gona ke swantse ke no gamola ge nka beela ya ka go dibawa gape nnete yona ke e bea nnete ya gamola gona ke a gamola ke mo godisitsentse ke gamola mara kereke ke thoma go e fiwa gane jalo gore ke šale ebile ke e šala morago ke e kgotelela mare yena o ne le gore kereke e itseng tšatši le e leng gore tlhogwana gage e lebeletse bodikela nna ke lebeletse botlhaba tšatši o ne le go tšea bana ba gaga ba ganetša go rapa o ka ganetša bana go rapela lentso la mode gape kereke ya seaga mogano kereke ya seaka le yena a seagago kereke ke ya modimo ge re dia nto tše dibotse dilo tše kgopela modimo ka moka re khuna se kwa tšea bana gago ga re ikgonne a ba rapele gane nna gape nna se nna ke ba fang bophelo nna ka raba tšere bjalo mongwe a go ba le o botšama ka re ka moka ba re llela modimo ba tšere pele ga modimo na yena o botšamang ka re ka moka ba re llela yena moreme ge re šala re rapela jalo e ke šala ke reka ditumpane tše di leng ka mo gapa ke no fitlha ka ditšea ke a ke reka ka tšhelete yone ke e sokolelang a ke bereke mare ke kgona gore yana 350 ke e kera ke o reka nto wa 350 ke šale ke sena next ka baka la gore ke kwa botlhoko le nna ge ba re dia jalo ba modimo le nna ke a dia moroko šone go bolela se sengwe tata go nna ya ntate Mogano a re dumeleng papa le kae motswadi aka aowa Mogano ke yena thobela ke gopela re mantaba e ya ga Mogano e loke go be le bophelo ka gae le rena re kgone go tsentšha letsogo mo le hlokago thušo re thušaneng le lena gore go kgoneng go ba le bophelo ka gae aowa nna yena a ke gane selo ke nyako e bolela ga botse mo radiong le theditše ka moka ke a dumela bophelo bo gona a bokaka ke re ka gore o gotse ke mosadi o ne 30 something years o ka ba jwang rena ke ne le mokhukhwana ka morago ke monietse ona e go nyaka stene a tšwe ka gore o ka re ga re phedišane ga botse o ka re ke a motlaiša mara ke bona gore ke mofe mokhukhwano o ka ba tabola a e go aga ka ga dule ka ga ntane mo ka re go tlo ba le khutso ka ga no jalo o tswile o ile ko a re botša selo nne ke sa go no a lole le yena ko re nako se bolwetse bo ba gago o ka re bo motlhakantšha tlo ga o ja mobu ba mo tswela sedimo o ja mobu ra iture bo motlhaselana pele o mongwe le mongwe ko gore go yena e sa le selo a kgale ga le jwale a se motho o ka re wa mogala o dula le yena fase o tlo go tšea reng e jwang ora a go motho a sa motsebeng ka moganong gona o filo ka maaka a ka go apea gona mo a ba go tlogela ya ke le kole ga botse tate Mogano wa o ija mobu shu nkere se wa o ija mobu a ke sa uja o tlogetse ne ke na le kgwedi ke sa uja tate Shule wa bolela ke e tla ke le bontšhe segola sa gona ga di le tlang le yena ke le bontšhe segola tla le bontšhe segola mo teiting o kga mobu gore le ga jalo kana ke ra lela le tletše mobu re re wa bajwa sesi pa nko te polelele tate wa bolela wena o te karabela ka gore ngwanisho a wa tsa di lela go nyono di bolela ka gore mo FM nga ka se di pheta ga di ka moka di bolela mara o re nyaka stene ke ne mokhukhu ke hlalosa yona yeo ke re o no bolela go njwala ga le mo FM once ke lo tsana ka gate ya ka ga ke a tsa re tšeka moka di bolela mo di tlo ba di fetogo le fela sese a ke nyako re lebelele ka leihlo leo tate o theeleditše wa tseba gore o theeleditše ke diketekete tša batho a ka se bolele taba e jwalo ka eo o bontšha taba e nngwe e bohloko gore go bonala eke o ka re oa go tlaiša ga go bona enke ka re wa ntlaiša le gare ke nto e riang ka kwa lapeng a se ka re go bonala enke o ka re wa ntlaiša ka re gare ga bana ba 6 ka moka ga e tla mo godimo ga ga bolela le nna ba le ka ngwana o bolela le nna ba le ka re ke bona nto e tswang kwa strateng le ga nroga ba le ka a ke tsebo ka re ke nna ngwana tswa go kae nto ngwe le ngwe ne e tharollo gaetšee ka December o fetse bila ntshwela ka mare mo dima sefatego saka a go tshwela ka mare a ntshwela ka mare a ile go mare phu a gage wa reša tate wa swana ka moka bana ba le yena wa ntshwela le monyanana gage gona le tshwelana ka mare gape diagoa ke re jwale bana o ba godišitse gape bana ba ngwana o expecta gore motsotsi tshwanetse ka gore le ntheletše o expecta gore motsotsi ka gore o gotse mmage wa bajo mo ile gore ke ntšheditše mmage ra palela ko gore nka motlhabiša yena o expecta gore ge mmage a ka robala ga motho lena le moko le mokwešiše gore a ka tšea motso
jwale motse wa ka soga o bone because ba gona yena ke la kwa ke reng ke nyaka gore tabe mmaga a sa phela bolwetse bo sa le gona kana go ba go a fola go ba re mo fe nkhukhuola ke lokologile le moya le pelo ka gore ke ya kwa gore lebitso la ka o le go go bisha bošaedi le be ke la go feta ke sa tšo mmotsa ka re kgopotso ka gore o ile wa rekela disamente ka tšea matsogo a ka ka aga foundation gore ke age thurum nna ka aga foundation ya go falle ge nka re ka gore be ke gobetse shilling ya ge ke gobetse yatla ke go rekela disamente tša gago sa tšo bolela ke dibeke tše pedi ke boletse ka re ko go rekela disamente tša gago ke go fe ke be ke re ke tlo go agela thurum gabotse ka molebe santse ke go agele ke go leboge ngwanaka jwale ka gore shifa o ntshenya lebitso o tsamaya gore wa tegama ke molatile kua ga gabo gore go mokgala go ka mokgala ntlo o kwata gore e ba a nyaka o kgadio kore ntlo a edia o santse a edia ke re la kwa ke re ga a bolela half tot tata gonna a ke botšiše mo mohlomong re eleng tabeng ya pheletšo ya taba ya rena le dumela thušo ye nngwe le nngwe yeo moroka a ka go lefa yone le rialo nna yena ke dumela ka moka le gore a ka lafa ka moka kore ke tšea ka moka e nngwe le nngwe a ke gane selo re lebogile go bolelele lena ke gopela lefeng mogekolo wa lena founung ke reno gore gannyane le yena ke bone o ka re se se maria ba nya ko botša se sengwe mo go tate okay swarang gannyane tata gonna gannyane fela ba le botšeng se sengwe ntate mogano le kae re gona mammarra lena a re gona ka gae gona boroko a bona nna ke bereka ka batho ene ke na le more than 18 years ke le mo fielding ke tseba gabotse gore o ka se go wa dumela gore wa batlaiše a ke nyakone e beapa ke motho e mongwe gore ke straight talk a gona gore o dumele le wene o santse o le ka mekgwe ka moka gore o te protect nna ke mogekolo wa gago a mpotsa ka ditlaiše gore mogala jo ke dulang le yena o hlakiša ngwanaka I don't want to lie ena ke nyako go emela a go šala go bolela ena mogekolo o robetse go nae o ba a sa titire mogekolo wa go ke a matseba wa bona sesiwe a ke re wampa ke di a gabotse ke re sebakwa se segolo ke go raka monna o la ka mo a dula ka motse a o ke re tabe padetse ba mošate ba re ba tlogele mogane tšhelete e tlo fela o tlo boa jwale gane jwale ke maketša ke ga buile gore na nkana se bampotsa jwale o buile o ja le rena a re ke selo tšhelete age ya dikarateng ka gola ya dikarateng le ga jala bana ba je selo tše ba dijang ke tšhelete ya bana ba ba e golang mosadi o golela bana ba bararo mmuše gore na tšhelete ya gage ya kae mothong kare tšhelete ya gage e jewa dikarateng a gola oa dipigo e jewa kua dikarateng ga boa nna santse ke isatše ke morekele dijo le ga jale ke salela gore na morodi na gago na o ne kgweditše tharo tšhelete ya gage ya kae bana ba ba ja ka mo a e feteleng ke leboga gore ntate mogano ke leboga gore le dumetse thušo go moroka ke kgopela go bolele le mogekolo wa lena thank you ke le lebogeng ya ke kgopela go bolele mogekolo wa lena mamma le kae re gona ba bontšha mo gore go na le taba ya go tshwelana ka mare ka mogae le a itseba taba eo moredi o tshwela tate ka mare o tseba ya tate ga a tshwela moredi ka mare le duma ge moroka a ka le thuša ka mokgwa mohuta mamama moroka mme nna ke na bothata ba go mo thuša re ka mo thuša ntate morota ebile ke leboga thata ge mogala ba dumetše gore nthušetše bana le mokgekolo bona ge re lokolotše ke yena thušo e tla ba gona be ke dumile gore sese o bapala dikarata tšhelete gago ya bana ya kae go wena o hloka tšhelete ya bana ke 1,000 ranta 300 goga ke stop order mama wa itseba ya home choice 250 ke patelela ngwana transport 250 ke patelela ngwana crutch ye šala ke patela society a gona tšhelete e šalago le yone mama wa tseba ke patela society gore se covera batho ka moka kwa e sa le pokisi o a rereša mamma
la tseba keng wa mo emeletša ka sesogo a dumetse nke e sware ko wena ntate mogano a gone motho a sa tsebe gore o betla dikarata mothong a go gona mo a sa tsebeng ntate mogano ma swara mogala wa mo emeletša o mo emeletša kudu o betha dikarata ke logolo gape motho o theleditše ke diketekete tša batho ene ba tseba go betha dikarata ka bokae o namela kamela mosadi ya dikarateng le ba jale be ke sa botjang maga ke re na o ile dikarateng na ka bokae ntate mogano ka re o re o gola 1000 ranta o gola 1000 ranta a kere o ne mokhalabe a kere mokhalabe o patelela ngwana crèche yena o patela kolo ya 250 ya ntlo ya ngwana tšhelete e nngwe ya kae ka gore dijo a reki ka mo moso rena bopi o rekileng le la mafelelo dijo tša bana o rekileng ka direct bona mosadi o fela a roma ngwane o ka karata ya gage ya pedi o re le mokuna dijo ngwano teswa ya re ke mokuna dijo na ke mokuna dijo ke mmotsa ke re gana o reki na o re ke mokuna dijo jwa ga njala ane sele le ga njala ane dijo santse nna ke ya dime tšhelete nna ga njwa ko reka tša go ja gore a tlaje bana ba gagwe ba bana nka se ba timi tša go mara mantse o santse ke mmotse gore o dia phoso ntho a e diang ka gore o boditse setšhaba re yena o nyaka go ja poto tša gae di mo paletse ka re tšhelete e la e fedile o boa gape ka mojale santse ke mmotse napele ke ya motlaiša motho o mmotse a nnete gore gape ntho o e tshwereng e bona ga njwa le go latlhetse kae o gape mo go nna gore jwale nna ke tle ke go tlhokomela ene ke nnete ke ya motlhokomela ntate mogano be ke dumarono tšea nako ye nko o botse morodi ya go gore ngwanaka ke rata ge nna le wena re phela re phedišana so kore o bolele le yena šo go thieleditše le mo file yona o go thieditše la tseba keng ge a ka tlogela gore first one ke e bolela pele ga setšhaba setledi o tenyadišitše na o ka rwala bana wa go dula ke ga kae ke mokgalemela taba ya go tetiša bogadi gore wae o ka tetiša bogadi ke sa ba tsebe le ka mogae na motho a ile ko tetiša sekethana sa ngwana le lleirenyana napile o santse o rwale bana o napile o nyala ka bana gape ntho gape e rong go mogala teswa e dire taba ya ngwanotlhe e ka se go e fedile ka baka la ranya ko kgalwa nna jwale se ke se boletseng pele ga setšhaba le sekwele kere ke tla kokotolola mokhukhula ka mofa ona a bone a o nyaka stan ena o tenyakela stan ka se mo rekele stan because o kgonne go bolela pele ga dimilione tša batho a re ke ya motlaiša mola ke mo godišitša ke sena nka godiša motho ke mo kerelele lesea a sene motswadi o mo kerile a sene motswadi ebele ba babedi ba bjale ba tshelelang gape ntho e ke e bolelang ke ya tepošišene mokgekolo o a mo emeletša ka re ke morodi ya ntho e nkoša botlhoko kudu gore na batho ba kore ba nnete ba re rešitša gore motse o a ka ba nyako o tsene ba ka sego ba o kereng yena a tswe ke masenkešia nka se morake jale kae o tlhang a la rwala dithoto a ya go dula di boa di-tp kgwedi e se e felešetse kolo e buang gape o ka re ke le gape ga a no kwata fela kwatitšheke mmago o tla rwala ditšhuritšhana tše tša gaga a ditlatše mo batho ba lebeletse ke gore o re lapile ka motho ka gore o re segiša ka batho mare gane jale ke makatša ke mokgekolo a bolelang a re wa tlaišiwa gore na o mo tseba go fitlha ka go fitlha di-next ona a tswe nkebe go bolela next oa mo kgausi le nna nkebe nako nngwe go na le mme ntate mogano go na le mme o a leng ka fa o a bontšhitšeng gore ngwana yo o na le go tla go yena a llela go yena mabakeng a mantši o na le go fetša beke a robala kwa go wena o tseba lelo tša ngwana yo aga ga a fetša beke bana ba ba gage ba dutse le mamo ge a fetša beke a robala koo bana ba gape nna senge ke no bona a fetša beke a ile fe ma nkare o feditše beke ke ge bane lehu maloba le gona ke matšatši a mabedi o tse o robala kua ga malome a tsona ke mo e leng gore ntate mogano mme ola ngwano a leng ka go yena šo a bolela ntate mogano ba le kae papa re gona mora ke tsena ke mareo o bolela le veina braina o tlile mo go nna neng o bereka le yena ke jalo mo go nna o ile wa tla mo wa ke ra fetša ntate moganoe
kgopotso o dula a lla bošego le mosegare a thome one jale ke mengwaga-ngwaga a ntšanolela ke sa dula mo gaufi le lena a re tlogeleng ka gore le ditšhomi a kere wa go bereka jale ntatemogano ore le nna tla ko go botse ka re morwa a ka šo go theeditše ke mofe na ke mofe founu go bolela ena nna ke kgomole ka gore yena a no jwala ke re nna le re ke nwa jwala ke se ngwana a tlong go tlhokolela ntatemogano allo nna ke kwa wena tata ke re nna ke lebogile kudu gore wena o dumetse gore no batho ba babedi ba e le sesi le mme a ba thušiwe lelapa la gago le thušiwe sesi re nyamo re monyakele stene o mo fa mokhukhu a dula mokhukhung wa gago ga botse monyakeleng ebile a ke gane selo ebile a ka morake jwala ka mpša ebile ke a molegoša ka gore enke ke moraka beng ka se mofeno a mo emeletsang o ba swantšha mofe masenge a sa mofe mono gore ke a motlai nna ka re a ke motlaiše ke mofa masenkeši ya ke ra tše ao di a mphuke yena ka gore kgonne go tla go tlo go bolela maaka pele ga dimilione tša batho wa ya sa mofe mokgwekolong a re ka re o bereka le ene ke letsogo la gage apa a mo thuša a se mo e leng gore o santse a tla fore setšhaba a se tla fora setšhaba ngwane o golela mo matsogong ake o thoma go motseba maloba jale wa ya thoma go motseba maloba e folešetse a ne le ngwane o tse gore go nna tare wa thoaka ke motlaišang ka ba robala nageng wa o robala ka ngwako nna tlaišang nna ka rantheletšantše jale ka papa ka re papa go wa tseba go kae o robile a ntlaiša and se ba ntlaišetšang tsona ke ya se tseba because ba ntlaišetša gore mmago bona wa bajwa bona ba nyako leita motse o baotse motse ba ka se otse ka gore go ne le bana kamo o mogolo ke mo fa masenke mmaga a sa phela ke nyako bona nako o mo latelela kua mokhukhung wa gage na go mo latelela bua go ena a re ke ya motlaiše ke nyako bona na tlaišo ke mofang yone ke mofe e tlang le monyakeleng stane le tle le koloi mokhukhuši ona tlhatlhamolle ntatemogano ma ke kgopela moya o ye fase moya o ye fase mogolo wake nna re leboga gore re le hluphile maroko la dumela go bolela le rena awa go dumela gona ke swantse ke dumedišitše ke ge ke kwa jalo ka re o tlile ka makala gage nna be ke sa gane gabotse e be ke no gana gore wa yaka ya kua a se re boje ke ntho e leng gore jale e ke kwa o ka re jale a ya ka tšešo nna ke re o ile ka go alafa bolwetse ganene o ile go alafa nna mogano tate mogano re lebogiletlhe sesi papa mokwele ro reng tlogela go ja mobu e tla ka gae ko go fe mokhukhu o reng wena ka taba eo ya mokhukhu yona re tlo bona ka ena wena o a dumelelana le taba eo na ke a dumela mara o tseba ke nna papa ke re bona ka ena a ke re gona mo ka moka re gona mo re bolela se ile go tharollo jwale gore ba re o fiwa mokhukhu wa nyaka stene wa dula ka gago o reng ka seo awa ke a dumela ke a leboga re leboga seo mara o tla kgona go dula fase le papa go wa moswarela go tše di diragetseng ga ena ga ka kgopela o tshware le monna tša ntirile go tsona ke tlo mo swarela a gona bothata ntate mogano re tla ria re go sasa re tle ka gae re tle re boledišane ka taba e awa e tla mogala ba gešo nako ngwe ebile o ka kgona gore bontšha tsela ya bophelo badimo nako ngwe o ka bona se sengwe o lo phitlhile se be re tla se bone ba hwetša e le gore ba go alela mo diatlana pele o kgona go bona se sengwe bophelo ba tšwela pele ke lebogile kudu a ke le leboge thank you ntate morota family e hloka go a go dudišwa fase nke ba lokiše ditaba tša bona re bona re bereka bang a gona molato o se maria se se re tla mothuša motho o sa ba jwa kudu motho o hloka thušo ya gage thušo ke tlo bona gore nna le bomalefo re e bereka jwang treatment o sa enwa ya sepetlele ka mokgwa ba go fileng sese ya mara o ka seno treatment o ija mobu ya mobu yona a re dumelelane le yona a kere a gona nto ngwe e leng gona sese o bee moya fase ne o ka no ba o gobetse o go baditšwe ke dilo tše dintšhi mara mo go tlhokagalang tharollo e tlo go thuša wena mo bophelong netefatša gore o ba boleta go yona ne wa kwa kere ya re tlo go thuša le bana ba gago
re bone re ka dira jwang magagešo a re thušeng seseshu ka go monyakela stene ka go mo donatela mola le mola re boneng gore sesia a ka thušega ka mokgwa mohutamang sesia a kgoneng go ba le bodulo ande ge re fetša go go nyakela stene se tlo bega ke bagamogano ga se tlo bega ke rena tate mogano rena re leboga fela ga re ke tlo le thuša and then go ra re le tabeng tša dipego di tla ba gona then wena santse o tsebe re le go le steneng ga geno ke kua mmago le yena re tla dula fase le ntate mogano taba ya bona ya go išana matsogo re bone gore re ilokiša jwang ka re mmago wa bajo a ke tsebe sese maria e fusane polelo nngwe ge go sene bothata re ka bona ba le ba bangwe go ya le ka mokgwa monne o le ka go te protecta ke lela mo kwa mosadi o walle Yeah, gare ke ena bo ga tshwela bana ba ka mare ga botse wa te protecta ra santse motšhaba ya ke be ke sa dume gore ausi maria re e bušitše morago ke no ra gore ngwa tsebe a re tsore ka e tlo go hlaga ka moswana a boela ka gae e se ka tla ya fitlha ya hwetše le yona gane napile o mo a le go wa kwata rata ra fokwa le re morakedi ka diaparo ba o riang a kere ke motho wa go kwata no yena ka mokgwa e boletseng tate e ne solution ngwana a ka se ka gae re se gona santse re le yena re go diduše fase ba boledišane a nyakelwe stene mošate then mokhukhu o tswe o ye ga gage ke solution a yona ke solution ya e kaone ka lebaka la re a ba ne phedišano a ba šutelelane ene se le yena ka lehlakong le lengwe o tla ba kgonne go ba le motse wa gage ye kgolo re leboga mogalabe a dumetše taba e so ka tabela ya bana o ria jwang ka se ba šetša kgopetse gore ka mokgo seemo sa ge seleng le tlala le bolwetse le tše ka moka re shifte le bana ka gore le ka gae a bana boroko mogalajo ya batsome e mongwe šetše a faile be ke šetše ke boletše di-social ka gore batho ba ba placeitše place of safety a šale yena a hila a le so mara ka kua ga ya ka se hile se ke motšhakere ka re moganošong ka re o bolela gabotse a leka go te protectana re sa tšwela pele ka taba bana wa šala o lokiša dilo o nnoši go ba ria jwa bana batho ba speech ke tšo hila ke nnoši ke nana ke re yona e na le e ya kwala gore e foka e ya kae re a leboga ba tla go thuša sese ba tla go thuša ke lebeletše le nako gore bana le bona ba tsene ba moroka a kgone go ka bakwa no re lebogile kudu tla ka mola sese o tšo bona malefo ka mola re fe bao malefo re kotlho go poledišano go tloga mo re ba fe solution go kgone go ka rialo batsheletši ba SKFM ke ditiragalo tše e le gore di gona di ya kwala nako le nako a ke tšo ke fetile ka mo moroka go sa tsena ba bangwe ke nna Shikwane Jackson Kgapola molaodi wa SKFM tloga e tloga kgale modiši wa dikgomo o tswa le tsona šakeng nako yela ya ditlhatlobo tša mafelo a ngwaga bana ba kgoši e fihlile gomme jwale ka kgašo re rata go tšea sebaka se go lakaletša bana ba rena ka moka bao ba ngwalang moleko mahlatse le mahlogonolo sebakeng seno kudu bana ba rena bao ba dirago grade 12 bao ba thomago ka melekwana ya bona re re bana ba rena le tše leeto le letelele go fihlela le kgono ge modimo a kgone go le boloka gore le kgone go fihlela ke molekwana wo wa mafelo a ngwaga re re modimo a be le lena a le kgontšhe go ngwala ntle le ditšhitišo tša ka ntle le tša ka gare gomme re rata go bea boipilošo fa jwale ka kgašo go batswadi senyane sa metsotso re lebantše go iriela ya bo lesomepedi moroka baledi ba rena šiba a ke le dumediše mama le kae re gona le kae re gona a re nape re dule godimo ga hlogo poledišano le mathata o neng le ona ke tse ke ba gamang ba ga mogabodi ka madibong a re kwe ba mogabodi mokgwa ke tšhogile a wa sa tšhogo mama ke gae na re le ba ga mogabodi ka madibong re na le sello ke gore sentse mama ka 2018 a hlokofala ka kwa lapeng a go boroko a gona kwano ebile go feletse le gore mogala yo lena wa re šia and dilo tše jwale tše a namelela tše a godimo ba bangwe ba tshepiša ba bangwe go ba bolaya
re phela re tshogile ka gae ya go boroko gore kwa dilo tse le gore ja makatša ka go jima masenke jikatse kore popo tsena ga tseba gona bjale Dr. Moremi seemo se se leng ka gae kore tlhoba boroko e ke e lebeletšego ke yone bjale ke e monnyane ka gešuko wa mafelelo ke lebeletše ka mokgwa seemo se leng ka gona from motswadi ya ka badwa motswadi ya ka o ba dutšane le nna kore ka ipotšiša ka leka go botša bana bešo ka re no go bothata šeo bankwela a ke tsebe gore go gatele ke eng nto e re gatelelago gore ana re kwaneng re beng seboka re thušaneng a ke re ke a leka go bolela le bagolwane ba ka ba e mongwe ngangela kua e mongwe ngangela kua kore a gona kwano a gore o lebeletše a gore ka gae a go robalege and kore ke bona gore motswadi o itse go ba diemo di fetogile ka kudu dilo ka moka nto ngwe le ngwe ya šešerekana bana e le be ke motshepile ke re o tsogela ke mešome le kore ya fela a sa ba le way forward a o leka go bolela le ena gore na mogolwake nko o tle o mpontšhe gore o re boleišane na bothata ke eng o botša ka gore o ene ngwana ga o tsebe selo ke ra ke gane nkabe ke le ngwana mara nto e nngwe le nngwe motho re a bontšhana re a phošollana a ke re phošo e rea ke motho ene le nna ke rata go kgalwa gore ke bontšhitšwe tiragalo yeo nka kgone go e dira ke le motho a kere ene a ke ba nyatše mara ge motho ge kgopolo ya motho e fokoga o kgone o kwa le ka dipolelo gore monne a dumo ba le way forward a ke botšiše kgoši yaka o bontšha gore ka kwa gae a go robalege dilo di hlakahlakana go diregang le sa robaleng le kwaeng goreng gore like kgolo for o botšiso o kgwene noši especially e rata ka like yona nako tšeo ma 12 go kwagala mešito like o ile a bona mošito wa motho a gata ka motho a o tlere la mafelelo kwa go gašwa ga santa gore le mokana gore kae mo godimo masenke mo godimo ga masenke ge ke tlo gore ke botse ke ipotša fela ga botse ke santse ke direng e bana o sa re lebeletše ka tsešie eme gare ga lapa ka tseme go gare ga lapa e tleng ka moso o sa re o bona katse o bona phukube ke tseba e ba thabeng o bona phukube še e botse a o tlo gore wa checka mogalabe go se o tlhokofetše ke picture a ke bula le njako ke no mo pictureng ke wa tswa so o mo le gausi le mo mojako bile ke reba a ke nyake le bone cause ke thoma le go boifa matšatši yako ke tlo ria jwang e bana seemo se na ge tiragalo le ka mokgwa o swantse ke reng ke leka go boleišana le bagolwane ba taba še ka mokgwa le ka mokgwa le ka mokgwa e mogolo ke ele mogolo gore a ke sa itsena tabanyana gago wa e bolela ka mokgwa gongwe le o bona re le ka mokgwa re seemo se fetogile wene o swantse o be hero ya rena re tseba gore a re le motho ke hero ke mogolo ke molwane jwa rena e le mogolo e ka ba o makgweng o ba jwang a re ganane le yena ra tsa re motho mo le mone le mabaka a ke re mphe tšhalete mara dikgopolo tša gore na re ka tšwela pele ka bophelo a ke re batswadi ya ba tlhokofetše bophelo a bo felelefa re swantse re ithute tše ding re fahlologe re kgone go bontšhana le ba ba kae ka geno nna re ba selela ka kwa gešo ka mokana ga lena le sale ka gae goba mohlho mo gona le ba ba tšwileng ka gae ka mokana re sala ka gae nke tšwela pele le mokana ga o swantse o leka le bona gore no a re mogola ke a re bontšhana o ngangela kua a gore ke bolela le ena o go botša gore nna o tlo ntelela ke tlo go bolaya ebane ta gore o tlo mpolaya o ejea kae gore ewe ke tlo go bolaya go se ka riega selo a o tlo ntelela ke re over 40 years o le moka o sa na le kgopolo e ya mohuto o monna gape e potse gore no ba le kgatelo pele a se gore ke a go telela mara ka kgopolo ya motho e mongwe le e mogolo ga ke go rake ke sa dula gore o be le wene mara ba le kgatelo pele a ke gore nyaka lapa gona bjale mara laetša gore o nyako ba le take a responsibility ya motswadi a ke botšiše
batswadi ba lena ba robetse go na le se le kileng la se dira ka gare ga lapa re fela re kwa ba re motho o a lafišwa goba le re tseba gabotse moroka nna re tlo di toma fa le kile la feta maemong a majalo kao rare ewe ebile ke ba biditse ka moka ka re tiragalo e before ke sekatle ke re ke a phapa a re bitse re ba lebelela kopelwana le re ba bitse ba le ka moka ba kgone o tla ba bone gore na re ka tšea decision e jwang re le ka moka ke se ka ria dilo ke nnoši ka e thakelela ga kere ga o ba bitse a gone a tlang e mongwe o mmitša o tla ka di-32 goba o tla ka di-75 o mmiditše ka di-5 o tla ka di-32 goba ka yes bale mola o mmitša ka nako e a ba tsebe ntho ba re ke emergency motho o mmitša le gone gore no tla o tlo ntlhakodiša motho o tla ka di-35 a ke botsiše ka boripana o ra gore ga se nka tiragalo e jalo ka eo ya direga ka mokgo ke bolela go mogolwake o kwala o le ngwana e yana le go le matlhatlho le mafolofolo kore tseba re mogolwake nna ke ipoditse goreng go tloga bonnyaneng jwa ka kgose ke ile ka ba le history ke ile ka ba motho mongwe gore nka kwa lapeng nako e ntšhi ba ba sanape ba mpheiva ba ba bontšha ke le motho wa go rata o itirela wa košiša ka ipotsa gore a gore seema se le ka mogo a ke se ka robala ka re ke tshepile ntata goba mamma a ke itlwaetse go ikemela o se ka tle o phela ka ra tsa re batho ga re swana ka rata o phela ka di-left overs ke ra gona gore o bontšha o le ngwana yana le go le mafolofolo le matšato mohlomong le go itirela ka ona moga mohutong go padile eng gore mohlomongwe a kere moroka go hlapišiwa ngwane mofeng le mofeng ye o ka re di molebaneng ye mogololo wa mafelelo ntho e mogala bja e bolelago go a leka mogole ka pelo ya ka mokgo ke mokwago o bolela taba e le gore le nna ke the first day mogala bja a ne 3 days a robetse ke ile rile ka ke tlo gore a ke ilora go ba ka mokgo ka leka gore ke nyaka thuso jwale a go sa tshwana le nako ile o mogolo ba le gona kgone go botsara ngwana ka re ya ka mokgo o batla lelong a o tsebe gore tshwantse ke kgwathe kae ke goba ke emele kae a kere ene ene nto ngwe e tshwenyago gore o tlo gore ko botsa borangwane gore bomang a ba tshwane nako especially ba fetse go boloka e molemo ba phatlalela ba lebelela bona mabaka o šala o nne o šibale nto ngwe le ngwe ba fela ba re ngwedi o apogela ke maro wa košiša a o tsebe gore bjale ke tshwantse ke rieng a na maele a le motswadi ba go fa ntata ba go fa gona o tlo a fa ke mang a kere a o leka go bolela lena mogolake o a phankga gore o phankganya nto ngwe le ngwe gore ke leka gore ke a ebopa o a phankganya šidiwa moroka taba e ya buti kwagala gabotse be ke duma gore malefong ka beakanye dilo ka laboraro ge re boa mo re boele a buti taba ya bona e santše e loke morota bana ge ba lela santše ba lelele go abuti ge batswadi ba robetse abuti le sesiwe mogolo ke batswadi ba rena gabotse ke bona ba santše ba re tlhokomela jwale re tlo e bea so ka laboraro ke nyaka family e boe feletše re kwe story sa yona go felelela gore bothata ke eng gobane tše abuti a di bolelang ke hloba boroko kgolo morota ene go dula le diphiri ke ra diphukube ka gare ga lapa a se taba e botse mešito a se taba e botse nne wa gašiwa bošego no re tlo ba thuša re bone gore re bereka jwa le bona ka baka la nako morota ke tlo gapeletša gore ka laboraro ke fihle nako e santumela ke tle ke dule fase le bona re bone gore re bereka jwang ene ke kgopela mme o la ileng a tla mo a re o lela ka phiri a re founele go sasa re kgone go fetša taba tša gage ke lebogile kudu abuti ka laboraro ke tlo le thuša mabapi le taba tše abuti a ke re gona ka gae ka go bua le malome a gore ba ile bosegong ga buela ga go motho ke šetse le motho e ke ne go lena fela no but a nkare ke tlo ba bitša bothata ke nte ko botsa kere a ba dumele o kwešiša o nyaka gore yena a botse bene yena a dumo o botswa mokgwa o mongwe o gona o be ke kweša gore ge le ka kgono thuša gore le alafeng bothata bo boleng ka kwa gae re tle re ba bitse le boalafile go tlo ba kaone
Noko- go se morero o ka kwa lapeng ge le ka alafa bothata bo bo le ka lapeng la tla la ba bitša ka morago go tlo ba kaone mohlomongwe o tlo re ga re mmitša a tla kwešiša ka baka la gore a ke tsebe gore ke mojiba o leng ka mo Ka mo gae Modimo goba a jwang. goba jwang Alright. ke yona o dia gore re fapane ka polelo mara ge le ka ona gore o tseba dilo ene mano no o na le bongakananya ago morware re fo a re like nna mogolo ke motho le goreng ke goletse ka nageng nako e ntšha senke ke ba le nako ya go hlwa strateng ke motho wa go golela ka nageng ke motho wa go rata gore go itirela ke morekiši wa bona ke ithutile gore ke tlwaeditse gore ke shailo tša tlhago nako e le eng ya gama wa bona le gona buale ke kuša gore ka baka la gore nto tša tlhago di nkgatlhela nto e tebe like enwa le ding ke o swanela ga o tšea left overs thing goba ke ra waste material e leng e latlhilego o e tšea o e ria tšhelete ka baka la gore a ke re a o stoke ga motho ya no ba tla go bolediša ka mona ba tla le bolediša a ena bothata re tla ria gore ge re fihla ka mola gong jwale re e bolele re bone gore re ka e bereka e jwang ka bereka jwang. ya lena nkemeleng ka mola ke atla gong jwang moroto mogolo a ke leboge bosesi maria ke leboge batheeletši ka moka sesi maria ke bona ka mola di-commenting tša rena ba re ba kgopela difounu tša gago go ne o mongwe o ka re o nyako le founela ka mola mafaratlhatlheng ka Facebook ela ya DR Moremi ba kgopela difounu ba bangwe ba bonala ba hloka thušo ke tlo go fa o tlo ba ngwalela John. all right o a o nyako o di bitša mo O ba nyaka ke di bitse 072 072 458 458 0847 0847 o ka di bušeletša 0782 072 458 458 0847 0847 ke bitse ya bobedi ya ena bothata 082 082 95 95 90 90 581 581 082 082 95 95 90 90 581 581 ke a leboga itia le mongwa tšona re no lebogile re lebogile kudu moroto tla ba biletša difounu alright nnete gona go 98.7 magešeng go tšwa go nna ishmael kwa ga morota ke re ithate o ratolwa le mo gaufi lena a re tsweleng pele go thega mannego a mangwe a 98.7 me re tse gore ga lefiega ga go le yona le yona re bo re kopana gape letšatšing la bosasa moroka go gona o a bereka bosasa sengwe le sengwe se le ka ratang go ka se tseba ka professor Moremi dinomoro šidi 072 133 6761 072 133 6761 ke tša ntate Malefo tša Moremi 071 398 1508 071 398 1508 wa latela wa local wa latela wa SKFM ka lenanego la midnight calls 12 to 3 Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse